Linjani maZimbabwe mahlelo ngoGibbs Dube ku VOA Studio 7 lamhla ke mfuna ukulinxusa ukuthi lithanda ikhasi le VOA Ndebele. So ke mfuna ukuthi libone ukuthi kwenziwa njani nxa ufuna ukuthi uthande ikhasi lethu. So lapha kade singisekhasini elami lapha kubhalwe ukuthi Gibbs Dube. Liyabona lapha kubhalwe Gibbs Dube So nxa ukuthi ufuna ukudinga iVOA Ndebele okwenzayo ke usiyafika lapha uthi ku search yakho uthi mfi ungavela uthi mfi khona lapho ke sutype uthi VOA Ndebele ungavela utype njalo susenzeke khona ukuthi ayisearch sufitizela lapha uthi search iyaziphumela ke iVOA Ndebele igijima nansiyana uyayibona ube sutype phezulu khona phana nxa ungavela utype phezulu khona phana siyavuleka ke phela iyavuleka ikhasi lakho lingavuleka ikhasi lakho ke usokumele ukwenze sukhangela lapha uyabona lapha kubhalwe ukuthi liked kuthi uthi mina ngalithanda ikhasi leli so lawo kuyabe kulento kunje kumele ukufitizele ungavela ukufitizela into lakho then suthande ikhasi le VOA Ndebele susazikholisela ubukabuka ubone konke okukhona so mahlabezulu nxa lifuna ukuthandana lathi ngenani ku VOA Ndebele like it ngiyabonga.